F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Experience life with Bridgepoint. John, dal-weekend għal ħafna Maltin, mux weekend kwalunkwe, long weekend. Użgur, long weekend, li ekku. Inti għalik, long weekend jaffettwak il-rutina ta' xol. Ejja ma naħdimx public holidays, allura laqas ħudut. Allura long weekend ġeneralment jiena xi ngawdih kif ta' battajt, ġifieri nkun nħu s-sibt, lif meta aħna naħdmu s-sibt. Allura b'xi mod imma jiena xi ngawdih ma' mara. U dal-weekend jibda April. Ekku. Italjani jgħidulu pesce d'Aprile. Ekku. Il-Maltin. Bil-Malti jum il-ġifa. Jum il-ġifa. U normalment fi jum il-ġifa jagħmlu ilek ċajta jew tagħmilha. Mhux jew qed nħobb nagħmel ħafna ċajta apposta ta' April Fool biex niftehmu, imma aktar nagħmilha naħseb mill-aħħar. Jiena l-favorita tiegħi, iċ-ċajta favorita li dejjem taħdem u dejjem ma nkunx hekk vera tinżelli tajjeb hija dik iċ-ċajta tal-hairdryer u t-terra. Titfa' t-terra ġol hairdryer u mbagħad minn u l-isbaħ ħaġa fuq dik-ċajta ġan li lila qatt ma jistgħu jagħmlu għax hairdryer ma nżaħħiex. Jien li jagħmlu waħda simili tagħha, ġifieri imma mhux April Fool, meta fit-tieġ dak nhar tat-tieġ tefgħu li xeba glitter ġol l-ervens tal-karozza. Biex u fiex ħeġġu fl-aħħar ma jew. Le mbagħad xenna fil-karozza jiena u Vanessa ma bis-sut bil-libsa da xelu li lejsi fulon u boom! Għadmin jaf kemm dom? Għadni sissa, meta ġi ma nixxiex lejsi għal ħafna żmien. Mbagħad nixxelu, joħroġ xi 4 glitters hekk. U timur x'imkien hemm glitters, jaħsbuk ġej minn xi parti. Allura hekk tagħmel diċċaj tal-Vanessa, tal-hairdryer. X'taħseb li tkun ir-reazzjoni tagħha? Naħseb li tiddejjaq ftit imma tħodha xejta jew ukoll, jiġifieri il-għar li konna natfu fl-imkien. Jew naddafi. Fil-bidu li bdejt zoħorġu fil-imkien tal-familja kienu jagħmlu la ħafna ċaj. Ħafna, Vanessa għalibil kif taqbad tajt f'ċertu affarijiet hekk. Innoċenti. Waħda li ġieli kont għatlek fuqha wkoll ta' għawdex pereżempju meta konna bellajniera illi jiena waqajt minn fuq il-vapur ta' għawdex. Illi konna fuq insomma u b'xi mod u waqajt imma aħna konna ngħidu għandna xentement biex niċċajtaw jiena ħuti. U bess daħlet fl-istorja u hemm nitgħu. U għandna tipo l-aħwa kollha jkomplu flimkien imbagħad konna morna l-isptar u mbagħad ġew għalina l-ambulanza. Ġbrek inċempilha ngħidilha waqajna minn fuq il-katamaran temminni? Issa ma naħsibx. Issa nagħmel darba ma naħsibx. Ma nafx hekk vera jew le. Imma darba ltqajt ma' teacher, għalli li kien teacher tiegħek, u għalli jiena l-Ġanluka darba mill-klassi keċċejtu għax għamilli ċajta. Taf għal min qed ngħid? Naf għal min qed ngħid. X'għamel? Ma tantx keċċejt. Ġifieri naf. Xejta barra minn hawn, ma darba konna jiena u ħabib tiegħi Neville nsellimlu minn hawn tabib ukoll. U għadna x'ħan għamlu hekk interessanti fil-klassi, u għadna biex niċċajtaw tipo ejmu nixxiex niklu, u mbagħad noħorġu fil-lesson. U morna xtajna Happy Meal. Waqt sana l-weekly għal 6 months. U mbagħad nofs il-lesson tal-biology
fl-ister dejduna, dejduna, għadnilu għatli għatlu tipo għalajtu bajjan, s-sani kol xaħġa s-sena fjakkajta għatlu, għalli jgħu problema għarċi bħalċu xaħġa. U jina ħreċti l-Happy Meal u ftit warajja level għamil bħali. Umbat l-oħrajn kif battajt sħabna kullħat tipu u jgħu t-tojt għal-Happy Meal u xnafjena għara biex jisu jifranka l-inkwiet għabat barra intom id-nej. Tad-dar saru jafu l-keċċik jew le? Le, da six formu. Isma, ġan, l-iskola kellek ħafna talenti, imma l-arti. L-arti b'sess fil-ġija. Le, fil-ġija, għatma kont nibdillak jgħala għaxi. Illum il-ġurnata li kbirt evolvejt. Faffajt oħrajn mux l-arti. Iġbir hekk impoġġelila kont tifla tpenġu minn ħajtin l-aħjar xogħol. Even considering li tifla għanda fuq, naħseb sissa għadni nil-pila imma tijatin oħra. U bnietzel, kemm ilek ma taqbad bnietzel fidejk? U le naqbad bnietzel u ma tfal, jkollhom penġun. Ġan, id-dar minn sajjar l-iktar inti jew il-mara? Iktar jiena, pero naħseb il-mara sajjar aħjar. Meta sajjari sajjar aħjar minn jazgur. U meta sajjar inti minn dak it-tip li sajjar u tnaddaf fl-istess ħin jew isaddit gwerra? Le, jiena kull ħaġa renużi naħseb dak il-ħin. Valenza bil-kontra, sensi li tinkun maħħa biex naħseb l-lajn. Kolla bżon lajnuna l-kitchen. Isma' waħda mill-isbaħ affarijiet fi Sqallija bla dubju u għalik. Tomiet ta' Sqallija huma minn dak it-tip li titlaq lura lejn Malta u teqpa' tiftakarhom. Però ma nafx hekk taqbilx miegħi l-ikel kollu tajjeb, però l-ikel li joħroġ mill-kxina tad-dar. U totalment, tu. Laqwa jkun. Ekku, jkun il-kelma jabninu, għajmin ikel. Illum ħaneħdu kant ħabiba tiegħi, jisimha Marija Rita. U magħna ħataqsam naqra sigreti biex tipprepara ikel Siċiljan perfett. Tal-ġen. Ħammorru għal-waqfa ta' riklami kif niġu lura ħanqabdukom ħafna ġuħ. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Best Deal Properties. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Tile and Style. The Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Esprit, level 1 at the point. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
waħda mill-isbaħ affarijiet fi Sqallija illi tieqaf fejn tieqaf kull imkien tikol tajjeb. Lil Gianluca ħattu għand ħabiba tiegħi, Marja Rita. Marja Rita tistieden lil kull min iżur Sqallija biex taqsam miegħu is-sigreti kif tipprepara l-ikel Sqalli perfett. Marja Rita, oggi facciamo pasta fresca. Che ingredienti abbiamo bisogno? Farina di semola, acqua e sale. E normalmente quanto tempo hai bisogno di preparare la pasta fresca? La nonna impiegava tanto tempo perché mia nonna la preparava la sera prima. Noi velocemente, almeno 1-2 ore abbiamo di bisogno. Allora, un segreto o 2 per fare la pasta fresca perfetta. Ci vuole una buona farina di semola e le giuste quantità di acqua e di farina. Sono il segreto e farla asciugare. Adesso Gianluca deve imparare dalla maestra. Lei ti ha dato i segreti, ti ha dato gli ingredienti, adesso la tecnica, la cosa più importante. Ok? Vai. Ġieli, għamilt fresh pasta ġani, u l-għoda? Ġieli, actually. Mux datti. La devi schiacciare. Così? Maria Proprio Rita, schiacciare e spingere. che ne dici del nuovo allievo? È molto bravo, è molto preparato. La pasta va lavorata così. Maria Rita, una curiosità, ma la pasta fresca è per tradizione che si fa o la fate veramente a casa per mangiare? Allora, la pasta fresca è una tradizione nostra, però solitamente ormai si fa semplicemente il fine settimana perché tutte lavoriamo, quindi lo facciamo quando siamo libere. Dopodiché compriamo sempre quella pronta al supermercato. La verità è questa. Così è pronta la pasta dopo. Allora, adesso solitamente si prepara anche 12 ore prima e si lascia riposare perché più asciutta è, perché abbiamo aggiunto dell'acqua, più asciutta è, più tranquillamente viene lavorarla e fare la forma che si gradisce. Io oppure in frigorifero? No, okay. all'aria. Okay. All'aria si copre con uno strofinaccio e si lascia aspettare. Allora, ho pensato di fare i cavatelli, quelli che si fanno senza nessun attrezzo. Bħalissa Gianluca ti għamil it-tagliatelle. Jien ngħid li bil-ġuħħa neqta'. Le nonne che non avevano la macchina la giravano. Ġmienu. Vestra, state tue ħwejjeġ. Le tagliatelle. Senza attrezzi, molti pensano che non posso fare la pasta in casa perché non ho gli attrezzi. Sì, si può fare lo stesso. Sì. Perché abbiamo un altro tipo. Ġifieri ġan m'għandek skużi, m'għandek bżonn nodda biex tagħmel pasta Guarda, fresca. abbiamo un altro tipo. Isma' ġan, nejja prova waħda intej ħanaraw. Ġan bejnietna, so id-nejta taġkant ma' E questi sono gli gnocchi che solitamente si conoscono come quelli di patate. È sempre meglio fare la pasta la sera prima. E poi quando si taglia si fa lo stampo con le mani. Asciuga ancora, ma anche 2-3 ore. Dik ta' Maria Rita. Classi. Badnieh ta' Maria Rita. Allora, e questi sono un altro tipo di cavatelli. Fir-realtà ġan naħseb tkun kif tkun l-għamla la darba jieġefu tal-lieħ. Vuoi provare a tagliare? Sì.
Ġan, il-pasta freska minnija, x'taħseb it-teknika li għalmetek Margherita għatoda Malta? Naħseb niprofa, ta' vera niprofa, jek nżib il-datqiq, naħseb niprofa. E per concludere, Margherita, come allievo, come principiante... Deve praticare, quindi consiglio a casa, soprattutto per la moglie, per la compagna, di praticare. Sì. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.